Nih, protein powder is ready. Penggam. Hello, Penggam Jatanana. Hai lam sogan channel. Ini blog ngangkai yang pamajago, aku ligo. Ambaro, ngangkai right now fully lockdown aja, aku ligo. Municipal area, and tahu kok ngangkai right now ni, domon baro. Ngangkai itu ni, kedua video kali ya, joraman yang ngangkai mali yang berbagi nak kersana, ngangkai ini semi continuous kayaknya kayak hari ni saya coba na, naik dong di sana. Prokes sekarang, nadi bukan kayak pen kayak komputer pen kayak ni paling yang tong busy. For buku tamu tengah sabir mah, tam kalar tengah yellow kalar. Neng dah drawing kayak mah? Wah, naik coba. Nah yang kita hello hindi hi hindi. Lala, yang setinggi nasi gini lah dah. Ayo hai. Nah naik coba ni sendiri. Nomor sendiri yang drawing dan naik coba ni sendiri. Tahu mana pakai saya? Tahu paket keris apa? Apa zat nama? Sila Amazon ni. Iya, Amazon ni juta orang di mana usah nama. Quality ya sekamta ya. Amazon ni tahu quality orang kata malay agi tu packaging roh tamu mana baru hari ya hai ke baru ni service and condition term and condition change ni kasih lu sendiri ya. Nah ni barang juta bakok segala macam orang ini sih ya. Kayak baru ni, tam plastic paper, tam plastic use kali ada hemat lain tam memakai, roh dia ambil quality, so unboxing, kalau ini kan, tapi hai, anyway kaham sobain hemat tunggu. Juta dokan aja, doh hemat direct sudah kasih na. Pas ni. Cing tunggu, comfortable. Patra wati white dong lo, yang patra wati white dong lo. Wati white dong lo, wati. Tahu kok sartan tahu tak kayak sana lain. Ya kenai tadi tahu roti kisah kayak, roti pakai cas ramai, tam di sana. Som kisah, thok kisah, tahu teri, samping nai. So, hari ini roti ready, sampai roti cana ni ready tunggu. So, I prepare tea. So, sabok sagarana. Baik tunggu. Lali, sini chai is ready. Tea is ready. So, sini finally roti or chapati dah hintam hin. So it's ready. Tea also ready, red tea. So tabuk. Cha. Kalau
makan itu ya. Kamera besar foto itu. Tinin bagai asukna tei jotono hambai. Like by subscribe Friday. An channel ketarung angkat please like, subscribe kanya ta pogdi hambai.